Abanyaligeria babarirwa mu bihumbi biriwe mu myigaragambyo berekana ko bashyigikiye abanyapalestina. Israel yateye ibibombe i Gaza byahitanye abantu barenga 3500 yihimura kuri Hamas nyuma y'igitero yayigabyeho kigahitana abanya-Israel bagera ku 400. Umunyamabanga muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubwongereza James Cleverly yahuye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Misiri Sameh Shoukry bavugana ku kuntu inkunga yagera muri Gaza nuko Abongereza bariyo bavayo. Ejo kuwa gatatu abayobozi bo muri Uganda batangaje ko barimo guhiga bukware agatsiko k'abantu bitwaza intwaro bishe umukozi wa parike y'igihugu na ba mukerarugendo umugabo n'umugore bari mu kwezi kwa buki. Muri Senegal ubwato bwa gisirikare bwafashe ubundi bwato bubiri bwari butwaye abimukira bagera kuri 338 basubiza inyuma. Urugero rw'uko ifaranga rita agaciro muri Afurika y'Epfo rwariyongereye kugera kuri 5.4% mu kwezi kwa 9 ariko ntibyarenga ku ntego banki y'igihugu yari yihaye yo kuguma hagati ya 3 na 6%.